bahaya iki aduh. Jujung di bale. Bos aku nek dicopot sikile. Diwae, Bro, angkat to, Bro. Diangkat aja. Diwae. Kesepak. Waduh. Wah. Ki nganu ki. Tuh, diculi rek. Wah, iki nganu, Bro. Sini mati. Hah? Dulu. Tuh. Piye mau waduh. Dicul ke lek. Keplese iki piye mau ceritane? Dadunge sik iki. Ngangkrek. Ngangkrek, Mau. Ngangkrek. Pedhot e goleke tak peso, Pak. Goleke peso. Peso ning warung. Peso. Peso. Waduh. Diangkat muga bareng-bareng. Kunci kono, mung samplok nang kono nyamari. Kiwa tengen ngene. Mana betul nanti gepeng kan? Waduh. Iki bahaya iki aduh. Jujung di bale. Bos aku nek dicopot sikile. Diwae, Bro, angkat to, Bro. Diangkat aja. Diwae. Kesepak. Iki nang gak isi. Alhamdulillah ya Allah. Yes. Berkat siapa ini, Bro? Makasih, Mas. Makasih. Channel apa? Channel Sapi Jebol 88. Ya, siap menolong kan. Ini tadi ceritanya gimana ya, Pak? Pisang guling ini. Biasanya karena agak sange. Oh, sange ya? Cuma doang. Ojo cedak tembok iki, Pak. Ojo jejer tembok dikira sange. Slentep. Iki gede nang wedok. Iya, dikira wedok. Padahal tembok. Iya. Baca tembok. Iya. Waduh. Wah. Jangkrik. Waduh. Mangkrik. Agak mana aja? Iya, kat mau kan. Terus. Salto terus iki, salto. Waduh. Sapine salto terus gitu mau. Kon mindah. Kan mindah di. Mau kan ngene dipindahin orang angkrek, tetep Orang ngangkrek. Sapi yang terakhir ini. Ada 3 ekor. Besar sekali, guys. Oh ya, ini yang satunya. Udah.
Push. Push. Sebelah sini ada hitam keluar guys. Super ini. Super hitam. Siangan. Ada, kemana belum? Kemana nih? Awas, awas. Bayu. Mundur guys. Push. Push, push. Push. Sapinya sulit untuk diatur ini guys. Proses muat. Wah,